Kuva ubuzima bwagera ku isi mu myaka hafi miliyari 3 ishize, ukurikije siyansi, hakaba haragendewe ku ivumburwa ry'ibisigazwa birusha ibindi ubukuru, nta muntu n'umwe wigeze ahagarara ku maguru ye ngo ahamye ko yabaho ubuzima burambye atayafite. Buri munsi arashakishwa, ndetse aho ibikorwa remezo bidateye imbere, benshi bakora urugendo rw'amasaha menshi ku munsi ngo babashe kuyabona. Nubwo mu gihe adafashwe neza ari mu bitera byinshi mu biza kamere, nta kintu gifite agaciro kuri iyi si nzima kuyarusha, kuko abenshi bayita ubuzima. Ni amazi, cyangwa water mu ndimi z'amahanga. Muri Kamena 2019, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko nibura batari munsi ya miliyari 2 ku isi bakoresha amazi yanduye. Twatangiye tuyita amazi, ariko si iki kintu cyangombwa mu mibereho ya buri munsi, haba ku bantu ndetse n'ibindi binyabuzima. Cyaba gifite inkomoko mu myaka ingahe? Ese kibaho gite? Abahanga baba bahamya ko cyaba cyarageze ku isi mu gihe kingana gite? Ni ibiki abahanga kandi baba bakoresha? Ese byaba bica no mu zihe nzira ngo babashe kuyatunganya kugeza ubwo tugeraho, bityo abifite bakabasha kuyagura ku biciro bitandukanye? Uhawe ikaze. Ni emisiyo Ungurwa, ikiganiro kikugezaho ingingo zitandukanye zibanda ku bumenyi n'ikoranabuhanga, siyanse et tekinoloji. Ikaze nanone. Abemera Imana bahamya ko Imana yaremye ijuru n'isi mu ntangiriro, ariko ko isi nta shusho yari ifite, kandi ko yariho ubusa, ko umwuka w'Imana wari ubundikiye amazi, nk'uko wabyisomera mu gitabo cy'intangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Abahanga ari bo scientist bo bavuga ko inkomoko y'amazi ari ingingo y'ubushakashatsi ikomeye mu bumenyi bw'ibijyanye n'imibumbe, ubumenyi ku bijyanye no kwiga celestial objects nk'igice kimwe cya astronomy, ndetse na astrobiology aricyo gice cya biology cyiga ku buzima ku isi no mu isanzure. Isi niwo mubumbe wonyine kugeza ubu uzwi ko ufite inyanja ngari oceans, zikaba zigizwe n'amazi asukika liquid waters ku buso bwayo. Kimwe mu bigenderwaho ku kugereranya igihe amazi yaba yaragaragariye ku isi, ni uko amazi mu buryo bwisubiramo asubira mu kirere. Mu kirere, uduce duto tw'amazi, water molecules, tumenagurwa mu rugendo rwitwa photolysis, ari byo gutandukanya uduce tugize ikintu runaka hifashishijwe urumuri, maze bikabyara uduce duto cyane twa hydrogene cyangwa se atome d'hydrogene, kuba twanyanyagira mu kirere muri atmospheric escape, ari byo bivuga ko umubumbe watakaza imwe mu myuka yawo ikajya mu kirere cya kure. Hashingiwe ku bitare byagiye bivumburwa muri Ishwa Greenstone Belt, hari ibihamya ko amazi asukika yaba yarageze ku isi kuva mu myaka irenga miliyari 3.8 ishize, kuko ndetse hari n'izindi nyigo zagaragaje ko yaba yarageze ku isi mu myaka miliyari 4.28. Inyigo zakozwe ku mabuye yitwa zircons yahamije ko amazi asukika n'ikirere bigomba kuba byarabayeho mu myaka isaga gato miliyari 4.404, gato cyane nyuma yo kubaho ku isi, kuko yo bihamya ko imaze imyaka miliyari zisaga 4.55. Nyuma yo kureba igihe amazi yaba yaragereye ku isi, reka noneho turebe mu butabire shimi icyo abahanga bavuga ku buryo amazi abaho. Amazi ni izina rimenyerewe ku biva mu ruhurirane rwa gaze ya hydrogene n'iya oxygene. Reaction nyinshi mu butabire zihuje iyo myuka ibiri zibyara uduce duto ari two mazi. Kuvanga imyuka ibiri ukongeraho ikibatsi cy'ubushyuhe buhagije gitanga imbaraga zihagije ngo reaction itangire. Mu buryo butari kure y'imibare dusanzwe tuzi, ni uko uduce duto tubiri twa hydrogene duteranyije ku twa oxygene iburyo bibyara amazi ibumoso. Uburyo bwo kubihuza neza ngo bingane iburyo n'ibumoso, ingombwa kuba kabiri imbere kuri hydrogene ibumoso ndetse na kabiri iburyo, ibizwi nka équilibre l'équation chimique mu gifaransa. Ni byiza kwibuka ko iyo imyuka ivangiwe ahasanzwe hazwi nka room temperature,
nta kintu gishobora kuvamo. Niyo mpamvu haba hakenewe izo mbaraga ziyongeraho. Za mbaraga twavuze haruguru icyo zimara ni ugucagagura isano covalent bonds riba rihuje hamwe molekile za oxygen na hydrogen, bigatuma ama hydrogen cations na oxygen anions zihuriza hamwe bitewe na electronegativity differences zazo. Raporo y'umuryango w'abibumbye muri 2006 yari yagaragaje ko ku kigereranyo cya 20% by'abatuye isi badafite amazi meza. None niba bigoye gutunganya amazi cyangwa kuvana imyunyu mu mazi y'inyanja ko tuyakoresha ari meza, wakwibaza impamvu nibura tutayikorera tugendeye ku biyakoze. Ikibazo cyoroshye ni uko hahita habaho guturika gukomeye. Guhuza hydrogen na oxygen ubwabyo bivuga nko gutwika hydrogen, uretse kuba havangwamo oxygen nkeya naho ubundi ni ukugaburira umuriro. Gutwika rero bibyara ingufu nyinshi. Ubushyuhe n'urumuri bihita binyanyagira hanze bikaba byaba isoko yo guturika. Ingano y'amazi rero wakenera gukora icyarimwe niko guturika kuba kwinshi. Urugero ruto ni ukureba mu gihe hari ibyoherezwa mu isanzure bimwe twita launching rockets. Iturika rya Hindenburg ni urugero rugaragaza ibyabaye mu gihe hydrogen nyinshi yahuraga na oxygen. Bityo rero birashoboka gukora amazi ariko mu ngano nto cyane. Nibyo abanyabutabire bakora mu gihe cyo kwiga mu ishuri, ariko uburyo bakoresha ntibushobora mu buryo bwagutse large scale bitewe n'ingaruka byateza, kandi bikaba binahenze cyane gutunganya hydrogen na oxygen byo gukoresha muri reaction. Hanyuma twakwibaza tuti ni iki abahanga bakoresha mu gutunganya amazi yanduye kugeza ku kigero cyo kuba yanyobwa adateje ikibazo na kimwe? Ni ingenzi cyane kumenya ko amazi yawe atunganijwe mbere yo kuyanywa. Amasoko y'amazi n'imiyoboro biri mu bituma amazi yaba mabi. Parasite n'izindi germs cyangwa se indi migera nubwo bitagaragarira n'amaso biteza ubuzima bw'abayakoresheje ibyago byinshi mu gihe yaba adatunganijwe. Urubuga enviroalternatives.com rugaragaza bimwe mu byanduza amazi birimo particulate, utuntu duto duto, bacteria, utunyabuzima duto, minerals, amabuye, chemicals, ibinyabutabire, na pharmaceuticals, ibijyanye no gutegura imiti. Rugaragaza kandi ko hariho uburyo 25 bwo gutunganya amazi bwakubirwa mu byiciro 4 ari byo separation, filtration, chemicals na oxidation. Mu buryo bwa mbere cyangwa mu cyiciro cya mbere cya separation haba hakoreshejwe ubushyuhe, urumuri na rukuruzi. Busangwamo kandi sedimentation ituma ibiremereye bitandukana n'amazi. Ubundi buryo bwitwa boiling water bikorwa hagati y'iminota 15 na 20 bikica nibura 99.9% by'utunyabuzima tuba turi mu mazi ndetse n'ibyinshi mu binyabutabire bikagenda mu buryo bw'umwuka. Distillation nako nta kandi gace kaboneka mu cyiciro cya separation cya separation, aho amazi ashyuha akaba umwuka ubundi akongera akaba asukika. Ubu buryo rero burahenze. Hari kandi uburyo wakoresha UV, ultraviolet light. Ni uburyo bushya ariko bwiza bwo kwica bacteria ariko bukora neza ku mazi yayunguruwe. Icyiciro cya kabiri tukibona mu ikoreshwa rya chemicals cyangwa se ibinyabutabire. Iki cyiciro kibamo ikoreshwa rya chlorine, bukaba ari uburyo bumenyerewe, buhendutse, bukoreshwa n'ibigo bitunganya amazi mu kwica imyanda n'izindi waterborne pathogens cyangwa se izindi pathogene zizanwa n'amazi cyangwa se ziza zigendeye mu mazi. Habamo kandi bromine, ikaba ikoreshwa mu mapisine kandi ikaba nta munuko igira. Hydrogen peroxide yica bakteri ikoresheje oxygene, ikaba ikoreshwa mu buryo bw'ubutabazi bwihuse. Icyiciro cya gatatu cyitwa filtration. Iyi ibamo ikoreshwa rya slow sand, pressure sand, porous stone ceramic na enzyme and bacteria. Icyiciro cya kane kibamo oxidation, ikaba ikoresha aeration. Ni uburyo bwo kujugunya amazi mu kirere mu kugabanya impumuro mu mazi no kuringaniza imyuka iba yashongeye mu mazi. Gusa busaba ahantu hagutse, burahenze
kandi n'imyanda iri mu kirere ishobora guhita yinjira mu mazi mu gihe ajugunywe mu kirere. Ubundi buryo buboneka mu gice cya oxidation ni ugukoresha ozone ariyo O3. Iyi yica bagiteri neza ikoresheje highly charged oxygen molecules mu kwica udukoko duto mu gihe bihuye. Hari kandi uburyo bwa electronic purification and dissolved oxygen generation. Ubu bukaba bukoreshwa mu gukuraho uburyo butatu bw'imyanda, hari iri fizike, iri chimique n'iri biologique. Muri iki cyegeranyo ku mazi twifashishije imbuga nka worldvision.org, who.int, twakoresheje kandi pbs.org, twakoresheje inyandiko nk'iya Pinty Daniel nabo bafatanije mu 2014, twakoresheje kandi inyandiko ya Kates NL n'abandi bafatanije mu kwa gatatu 2007, twifashishije kandi inyandiko ya O'Neill, Jonathan, Carlson, Richard n'abandi bafatanije yabonetse mu kwa 11 2012. Twifashishije kandi urubuga environalternatives.com. Turagushimiye wowe wabanye natwe, wakora subscribe, like na share kuri YouTube channel ya Emission Ungurwa, ugakomeza kubona ibiganiro byacu tuzagenda dukora uko iminsi izagenda itaha. Twandikire uduhe n'inyunganizi, ube wanadusaba ingingo wifuza ko twazaganiraho mu biganiro bya Emission Ungurwa bitaha. Imana nibarinde naho ubutaha.